ID Saint John Lapo Kechok lapang so Arlong Nili Ladak here to make a plank step Jiapan Lapen lapang so Arlong Jungjung Along Hempi Su Kristo Dora Gai kita me karja klub amon nili ke plank te Jiapan si Nili o supo karja kan here amen pensi lapang so Arlong into pompo Ladak ketok la person hello Saint John Believers Eastern Church Silver Jubilee 2000 to 2025 langsung thetong Upper Deopani Dakiram Topi is built by someone but God is the builder of everything. Hebrew 3:4 along pensi and Conlo dedicated by Reverend Father Ruben Topi, Provincial Vicar, Believer Eastern Church, Dipu Quezon Province on 24th November 2025. Boleh. Laki suri ini aningkan pen non suri ini rengko rako an nangkili tuh sudah sudah langsung hitong dakiram topi aromalong bangsa Believer Church aplek aparman apo so akan kardong confirmation pen pangtersi jadi into on Lilo. Sino na bang software ipang yapin ito Richard Deponsi na Tolaan si program ikon pon lo John 8:32 Johon ketok abirta keme andeng pi nerket andeng su tongke brahini nalitum ahok aphan chiniji lapen ahok nalitum aphan pajok plochi hastro tanter putha anama helchume pedonan tolasi letum labangso Jubilee Stone itong ipupununan lasi Jubilee lutante itong keklempon doo lake itong Israel ang nidatong keklempon halahay itong biblical perspective mate Bible itong klempon lutante kekoy ke 50 years mate nikan poket ke choko siya lang itong kekan kempen si halapaso si ng chengo mosami non bangke itong lapuson si church of perspective pen kalistame kaprek ason institution atu masitame lapuson si klempon pomlo lake 25 years lake silver jubilee pulo lapen 50 years putang te lake golden jubilee pusikupo lapen ke 60 lutang te diamond jubilee lapson si kupon 75 kote platinum lason
si belek si lason si klen pon bom lo la si nona bangke ladak silver jubilee pulo la si nikan ko na poke chok labang kapuson si arnam panchimat khatam lo alang itu ha keceng pen non antame akituk kisum dolo montame halahai akituk kisum pen antame arnam cari calon dun si mesen pen la nikan in ko da po an kecok antame labang so akaching thur hai hui la pen ke hem tu na long punon Hitung ning chip oi bang we ki claim apha ala bakam apharma nalan to ki claim ke dam ning chip oi bang we mondolia kam ben chenglok cha salong komban ke palthai ben chenglok kilon ki kan ben chenglok Sunday school apharma nalan Ini labang so media ahin atum ben stame dak ni tumalong ang kahum di dun pen tapuson pirta kapasita kasaylong nang kachirap dun pen nang sito dun na pot atum kidoan na butung pas tami nilihem pu Yesu men pen akiro pipar pilo nang atum media kidoan pas tami asona taksi pini ha hoglo labang so kecheng si lekesuri ni ningkan Januari tarik troksi pen nitu maphan fellowship labang so BCI Milior san charge ahin pen itungan fellowship na pilo lapian so thangsi surihini ningkan 29 March achiklo pothon itofan mondulis tame 92 people lo lapian najok sodaan kidu kisung kidon tame arna manda ka to hirjume pen kapi parlong pen pini laki surini rain ko rapho misen silver jubilee itum katalon long laki kadu kawe monduli tumakardom ng kasito dun lapen mison ki Japon atun sitame nilito malong ng kasirap dun pen kidoana son sitame lapuson na pora hot ng kasirap mo sito dun pen pinila pang so por misen arnam fan kirulong po si nili pinindak ibang kidoan adum nison kapre puna sitong dun lapen abang so bilior son Charles along ki Japon di Fudaisis father to fastame akiro pilo lapen dak kidoan son si prayam mission pen adum mission pen kewang kidoan pastor tum napen lang tum mondulia hoya tum pen bangso alira cham akado kawe son si alira cham nang pidun potame akiru pipar piglo tapos sinili kithanja son gavelo montapini ya sa bangso por kimi ke kilonga pot ni hempu Yesu honta akiru pipar piglo lapen dak open nilipu son thak sai Pima bangso karbiang long media kidoan na butung atong tame akiru pipar pipen nililam inton pon koklo Tumhem for Jesus Christo pan kilo bi piglo pima kiramtang 2000 aningkan itu labangso believer church ala sutke JFA pulang apian si believers pulang lo so pen itu man fellowship nang pipen piningan itu silver jubilee piman pon long labang songbong nitum ningkan ke thoman labang so silver jubilee phan chisik chadang pon pen pini pichon pon long la ka anam hirjmilo pusila khal ape nang tum media temas sabi choropar pilo nang tum ke wang pen bahai ka do ko we dit tum pharma na long beta na kire bon pot nang tum phan tame anam hirjmi pidolo na si dadang nitum total noning ko ra trokando dapen total population nitum 140 members nitum do dapen pini kachetong lake ongdung apuson si nitum chithelong lo lapen penangan ki thegiding mate nitum believer church along ke ja tum long nitum phan labang so pharman long penangan nang chelo nang chirap nang chitudun aphan wang lo lapen recent pen pinia program nitum pichonong lo pose itum ning charong lo